Tate, lumobi di mana di hutan dok nasi abon apa sogi. Tumpir nona kapar pungu ni, pokora kami sanon, nang uli jalala semara tadi dia akan naboru ang boru. Do, alai asa takasta boto nak kami ia nyon bona hasudonon, molo siap bona pasog ilok non mahulai. Molo di tahun lu beraja mau, nade asa takasta boto. Jadi para buai firman. Tu boru nami boru lubar raja na una kotami na dong di hutaon. Ini tidak. Jalo na boru. Edo nya. Edo. Tungada po be apa tapok ngayate. Jadi parpungama ipirito di maon tu sudi peparan ni angiduli boru si hopar na dong di hutaon. Pengema bersyabar, isi mantukup, isi mandu bersiantar, isi luban naur, isi utabalian. Par pengema. Tunga asafir kopi baul-baul pasalongan. Kirimaton ini amusan hutna pangurun nami marga utasoi. Jujur-juma nang pangomoan. Begitu. Jadi ada orang setahu dia nang buru. Alarap dohami sarobongan ade. Duhita dus marwata senahata maita sonaro pasantai matuang purnami mauliati Imam Arbitehot diulang tasadarion naung bor hatita nasogot mangururon boru do hotela nani tubagas joron itu hatta ni nama jalau pasu-pasu pandongan sampai peon dan sila ngatakas pinangkaning tau duron borhat jala mulat kita sabagas joron itu hatta nang simpul majalo pasu pardoa sari peon boru do hotela nani alani iya nang boru nang ulauta lumawi dia di sanarion nung manisok kamera de jong-jong salut hula-hula muna naro siya po na pasok doon na di utaon suwang-suwang ni raja ni hula-hula nami nahubo kami alani buha magpuro inaw ko pa sa tami si pirito inaw ko kami so ni na masasat nami asa para dihamui nga dihami dinalaw mangaso anak parudul nami so ni ito nami magpuro Jorin ko tamat jalo pasok-pasok masari ko ni los lunga tupuhita di pokoknya lawan nanyo ima dinalaw maulahon ulaw teh jadi mana nabo hape las nirohanami dua katulang las nirohamuna dia ke ulaw non lunga hubungan tayo minakani sotu ni gondang nami didok asa pangidon namin ya asa rak manutor hita ima hita nomor hula-hula buru maka lason ima anak kota naung majalo pasu-pasu parang saribena so dia pangidon namin ko so lima nang dihamu pada nami nang mulan nami dokter nami apalah ditikyon hidup tua-tua siajur mula-mula siajur mula toka nah danang nakotang mula-mula ilaus padomu mah tak sopa mulai jalan upagi rohami nak kanin tua di kodang nami dok partiknya no kupasatami itu hamu aduh mono nga satu hula tamadoy ba law pasangapon hula-hula ala nunga tolhas tu puguni alaman diba law maulak kepada datu ni diharoro nami raja nami manong pahamu bupe dari jasa 10 ba 10 si Badidung las marahan ni raja macam kami ima saluna raja ni pamurong muna markota soy so dia mau nami tu lah gabi dia lah orang parusin nami atau usok pahami raja ni hula-hula nami bayan magot pedang sama-sama
makulit alay itong ilibiyang kareta nami nabuy tarapato bahami untuk na makulit bahami masititang yang muna lamu padokon siya dong amay di kami yang kaya komuter numuwi ma di anak ng parumain namin to katikinan ng ro asadong lobi duming kasi ani lobi tawin nung namin pas hapon prajan di hula namin sa loob na prajan namin pilot na dua tinitita tinaw pagulang-gulang para hukna tursoni pena terbaik kami pas hapon kamu prajan di hula namin sa loob na tuhat tamat tumangguhi pasu-pasuna dengan martaba-taba dumobi di guru do telanani aka pasu-pasuan na gudang isa naman tamartuan ibataja lomo yang tangka sudah lohami nak kaningan rohamu marsobat wa do magnani ola marbunga-bunga tangan nami mahitiun rikit sitio suara na pinasat mutuhami asang yetma songon nidok ina tua-tuai sabanok na marhalto mana dia gata di robeat oras mahami salutan ka hula-hula mula jalo tugan dana sikat ni di hamu namanya dia
Pemerintah terpatuduh kami lasni rohanami uli jalalas marwamuna aka pasu-pasuan nagodangi jalo mumai bakari namang itu sia namatan maktua di bata asa didok na tua-tua titik manatinoba golak-golak pangarahutna suksomonibe si palas roha manang lasni rohanami naboy terpatuduh kami maradupuk kamu aka amang borunami botonami nang helanami si maruhani Tuhan di batama namang gohi pasu-pasu kami dia kata pasu-pasu teruli kami nang diaka ringi situ suara na pinasa muna songon dalam muna mabelas rohani yarak kon nang parumen nami raja nabi dohonon nai mason hatan indah tua merdalam na parbabu mano biru-birubian horas mahami anak komuna nama calo yang nami horas marang hamuna hula-hula nami na mangalian kauliake madihamu natu pamu dihami tortor hidok na tua-tua asa dibalik duitnya utama tio di parabat panataban baik damang si tio-tio padamu Tuhan sahabat
hula-hula si Toa. Urma oparan yung punta ni kanang buka si bito ama guru bere lima na majalo paso-paso parbugaso kapulisya bagasoro di kuatay abi betong siyan hula-hula muna panang natuna muna pasrohan namin dala di ko kami lo sikat biruan namin 5 oras sekirito ni atong hata ni nagdodo batang bir na nakoki bulbul pasalongan bir pato di guru namin do ibebera namin do bere namin dulu mama samona. Ada sa kami siyan hula-hula si Toa. Tamang guru namin. Gabi ito lang gabi. Magka hutasoy. Ison hami ro hulang ro muna magka siya ha. Mamahite naman siya lupaso-paso pagbukan sa ikaw ma. Pahupunami sa mga torong kubata. Iya man to. Kasi rohan niya punta naman to di bata. Ay gabi rumatangga na siya may nagulunguna dala siuloy adaran ni Tuhan. Iya mahitay. Kami ro. Huwag kami sinulitot. Oras sinulimu. Asa taon na kanya dito na naman namin. Pirmay na poki bahu-bahu na magsalongan. Wala ito sa tiyak oras na taruang kami magkakatabaw na dyan ang mga namin. Buat tama naman doon. Iya betul. Ihap amang boyo namin marga hutasoy. Son rodo hami tulang mona sinaga doh marpao. Mula tukte holan hata oras krisikon itu tihu botau kami nasmaro mona mangguru ate. Gabi ito lang. Asa songon hata ni si dua-dua martatap mabaringan marurak jabi-jabi. Ir ketiba tuk mulai. Iya betul. Si titik si kompak kotang kolang pangarahuk na. Mula tumotik pe si itu tinahuwa kami saya mantalim sobat. Iya betul. Orang pasal mana tes dua asa pirmen na koki bol pasalongan. Pirma to di muna salhun na pamparan ni ang guru namin. Luju-luju man ang labas. Iya betul. Si titik masih kompak bola-bola pangarahun na. Mula betul songoni boros pir na betul buat kami. Saya tuan tadi bata mapugi pasu-pasu na. Iya betul. Jadi masih yang bro. Kira tahu hulu-hulu na para bangkyo no. Itu pinagronasida na gusompay yan Jadi sa sone mamang buru dinaro habis yan hulu-hulu na para baranggi marga sa mosir. Kubok kami na kisipiriton di sohon bukti sohon na sinasuhan namin di mana mabuka bagas pasari peor maupun namin di tikyon doon na manjaro pasok-pasok pasari peor sa dagat juroy marhiti-hiti na posona. Nasubok kami na kisipiriton di otik sosadia sohon hata na judul na bandong asa Pilipinas na poki bahul-bahul doon ko pasyalongan. Pirma to di muna sa luhut na sa iyong menyabot manang tangawa. Asa tingin pa na sinopang kulang-kulang doon ko pangarahut na. Kotik sasadia pindawi huwag kami si Pilipinas di Tuhan muna. Kasi Tuhan termarang koki pasok-pasok na. Betul. Berpoki na buwan pagsalongan. Pirma to kita dulu na kapangawan. Iba tutu ilas di rohanta pada ditikyon. Iba naman jalo pasu-pasu parbugason. Bere nami doho guru nami apala ditikyon. Pande nami kami nang manotor apala ditikyon. Laho pamereng iba na asataria namar hula-hula guru. Baik damang majo, alulud damang majo, buat mata de bata. Aduh damang mamusai. Buah mata raja, tidak sesuai saja. Nah lihatlah dulu. Saya cur mula topa. Tapi dabang na mula-mula, paano ma duduk kotak. Disebut panihum namin ng pasaton namin dari-dari 10 sana si Majujung batong mas maruhan ni Raja iba Panginoon namin Raja namin Gabi. apa parusin namin asal kung pahami ula-ula namin kaya magkakot
nami tu suali benda boy terpasata milas marhamuna diduk na tua-tua dididik na tinoba golong-golong pengarahukna tung soni benda boy terbekai pasang kapuk kemudian dulu nami tuan tawatung manggoy
sudah. Eh, Dinawin na buwan. Buwan ka ng hata. Dahil dabang ma, si Tiyo-Tiyo, lapadong ma, tuha sa hata. Dilas Garuhata di Arina Uli di Arina Nengganon Dinaong mamuka parong sa Ribiyon anak nami nagabihin namu gurumu nagabi parumain nami Laos nung ataw duhon na kayo bagas di ron ito tamat jaro paso-paso parong sa Ribiyon Laos mangihuk ma raja nami di parnakot ni mata nariyon rohami pasahaton suon tulu-tulu di sepanganon nanay parsauli hononta tung sorop kaya raja nami na terpatu pahami las marwani amul sa dukla raja ni hula-hula nami dua karombongan asa dohonon nai mason hatari na dua tinitip mana tino pagorang-gorang pangarahuna tung sorop kaya terpatu pahami ya anak komuna para tino so tuntun sekarang pada pokok hula nami tua tama namang gohi pas-pasuna betul. jalan kamu mah jalan mah Iya, dia. Pagi buat kalau kamu pagi buat. Bersih. Kamu jangan. Oke. Pasahaton, dikisi on, boleh disonop kamu pakai hami, kulit, orang kamu nak kare di orang guru, tumor do pinatupang, Ulang ribu. potong kuasa pikir lagi, utama jalan pokok senan lawan pasatan namin, siapkan ulang-ulang muna. Dia mampu dulu ham, yang suruh tudut, terabot dihintarkan mahulu-hulu dengan dinatokkan namangi ul. Mapakan keras, ini tadi ulang tak sadar soal dirok di dua asal dengan golak parahuna. Untuk saya dia dapat paham. Dengan mapinasun, horas mahutong asami dapat dipaus. Di mana aja dua guru. betul itu kurang Jalan kamu mah. Damda po tak tuh ba't mo haro tak tuh sayon Hindi na mo ito kami. Ito alas do, dekke si Tiyo-Tiyo, dekke si Mulululo. Kira-kira namin, markamihan kami ito at tayo. Asa marite udah mo sa dariyo. Di masuk-masutuhan ka mo lang putiyo na pakilalam mo na. Lasuruhan mo na. Mulululo mo mga luluy na rekoti di badalan ni Mulumuna. Asa songon na nilo nila ito ano namin. Tintinova orang na untuk saya tidak mau memahami amat dari kata mana baik pasuna di hamu berenami betul jalan Basa kami itu amuna hula-hula nami sitoha Kamu katang ni be. Solima dikte na hubog kami doho ito lawas. Asma rohani bedam las rohani na kodim. So tikina mo ang mo so durok kamu tidur di ruan. Asa tutup kamu di pasu-pasuduhan. Dus rohamu, dus tahimuna, sakak muna, lalu siludua muna. Asa sonatan siludua madohoron. Bakit nama harto mana nyagata diulian. Oras mahamu na mangaton, tiga nama diani na mangaton. betul Asa tadi mabagabi na dito utabuan. Hari muna magabi, or kutakak. Maksi kau dulu. betul Sa disuruh masahat mati boten di garas. Lumabas saat kami di kena membuatkan lupamu. Asima rohani di bata. Saha maida tu penggabian. Saha matu pak oras. betul Kemudian siap kami tulang lu. Magabi. Iyo, bagi haratas. Partiolo di buong bere hela rojo butuh nasa tabagyo Tuhan segundo, baik tor berbagi. Soni mana yang udah raja hula-hula nami zaruna Soni amat raja na kasuri bara dihata ni sipanganon Uriya, ano lepan na. jadi Soni mah dihamuna hula-hula nami Hula-hula nami, siya nang gola. kita bagian sa ulit jo ka ulat ni Napatas, ulit ni sulap ulat kota ulit kate Sulap-sulap jadi Soni mah katula raja nami Jadi so
sian na marangingi pangambiran tuhamu ang guru nami utasoy. Gabi na namin, gabi. Wait, kamu yun. Sakaran. Di ba ka no? Yung mga kabasa. Udah. Dami na sumurong siyang tumatay. Hoy, di ba nga sa tikyor? Marsa dari Roha, Ima, Nalaw, Mamestahon, Diana, Dohot, Buruta, Siyan, Huli ay panhili-hili na posona. Dihamunan, amanagi na namin, may 12 pihak, basta ilas, buhang na di ba nga sa tikyor? May apala suasana, tauber, inupikitang pangaliwanin, taong lahun, taong laitalo. Jadi, Panginoon dihamuna, asuhuton, ima, utasoy, apalagi sa kityon, duhot na hulay. Totong mahamu, asa, marsada ni Roha, martangiang kudebata, asa toktong rumah tangga ni anak duhut burung naon. Nagabi, di baga sa tikyon, nung mamajalo, pamasumasuang siya tuhatay. Asang kiyan, rumah tangga, si Triwonon, dito nga ni masyarakat, di Huria, Tarluog, di Jolo, di Bata.
Siapa di hari kita hari masuk dan kopi hari di dalam ada botol bambu di bagian kaki masuk loh. Dia ada di bagian kuat loh, pulau dari bagian stereo. Dan dia kita bangi hut. Terus malam mulai dulu kebaruan. Cuma jauh jauh. Kamu nak aman-aman nak. Jadi kalau tu berganti, mau ada apa kau? Dia sama kami masa tikor kamuna nunga mamu kasada rumah tangga lebar kamuna lupa hokamu beluga muna song kaban tidak jual matok sohot dan kapal sohot berbual nunga kacang ini dari hanggalan jalan pulau ke pulau siloh nami mana sohot dia be di mana pulau nunga mas sampai dari kamu satu terus marohamuna tidak berdarban mas yami mahamu masih bersekolah masih bersuat di Robert. Soalnya tadi yang masih batida tadi, ima baik kamu suruh di Naholo, pernah di Medan, dan dia mati di bibit ya dormuna kamu soalnya. Sedia beda nang magpahami balas marwa dia majalo. Di mana? Yan ang namin ko na hasil ng pagpulong. So, ito amin. Keluarga mo. Kasoy. Guru.
bere do iya bere karo di kecamatan Om. Insyaallah di rohanani. Rohani. Kamu kasih utang nami. Saya makan yang mahal di bulan Ramadan itu. Asa sana rohatta di bulan Ramadan. Bulan apa sudah ustaz? Saya mengenal. Saya masuk ke rohatta. Itu jalan Son, memang nami satu kami itu kamu satu sama tiga orang satu nami kamu sama kamu macam rosa bodoh dikira ulang-ulang pada ditikyon mengatakan senang kaningan di ulang tasadarion naung sisada mangulah kita ila manguduron nyon baru dohot telanami ima beremu tidak paduduhon pada sidoli na sisada anak sisada baru kita maradopun nyon helanami maberemu marga hutasoy matunggodang balga hujalohani songon tuhor manang sinamut ni burutay alani i rohami tuado pamupa sahaton songon jadbar sian sinamut nagodangina hujalohami i uy pe itu songonon
na bolas tarpasatani Tuhamu apara sinuli nami marga sitohan uli jalalas marohamu giat matu karina mangiuton sakabi rohata utangyangta parsariteon ni nyanak tahun betul dihalo mohon di bata sanggiat kami keluarga nauli keluarga nadingganon ya doban nihitan atau rasna ibu bimanang dijoloni tuhatai asa songon hatani na tuwa na madok asa titin mana tinopa golang-golang pangarahutna tuk songono penabolas terpasatami songon jabat ni hamu tulang ni hela nami marga sitoang para nami sian sinamut na bodangin aku jalo hami asiroani Tuhan uli lasmaru hamu di batama manggohi pasu-pasuna sido putih hami yang parisili pesan mainam foto nami marana marboru jala di bagasati kion marhas hotam ma bere nami tu borika manang tubumuna na maka tidakon dengan ulotai di bagasi salarion so ni ma nang marhide sinamo na pinasapon na Tuhan di bagasati kion nasrohanami mancalori nasrohani tordinami jadi molo hoito baru molo dijabunami bordorang mau itu dah molo ada persoalanmu unang tolaho tumarga regula tumarga situ moro ay holanaro na barani na batingor nang batik tu lang batik pera na masuk na ade aro na barani ma modai fere bade dei sokan hatan situ tu do na matopon asa pinature menjauhi kok margol pulang tung manang baru apa dia lah dari totong doi baru ditulang tutu asa pinatiko kutur ma tu to binita pian manang na tu dia pe akalek yo do akaberi kumalaka sai kusima da bodan aga pasaulia asa ingring-ingring masih gosta-gosta 2 hari itu tahun naro sedakas mau ngiri-ngiri buhut dalam maropa tutu so ni ma siap kami pulang oleh Hantay na tanggawin ulit ito. Titik sa matyo man ako tumatok mo. Bato. Saan ang hey, madudog.
Main mah, lesan mah langsung mah. Langsung main. Ben mah tulang. Tiup mah tiup. Horas. Nah. Hela pertama pinatuna lah hela itu asa sika jamu mamu kulero asa sikibona anak mamuna kumamuna mesal matua asa sama hatan sikiti omro asa tunggu mat kemana muna namu angkat mulai bidan Hebat itu. Yang kono namang dah pergibian. Berada termo namang. Jadi ada sikop-sikop ang guru. Kamu duduk di ulas dan tahatai. Orai mah. Gabi. Sipulian naon baru pemangiu tulas solo. Lesan mah lah. Itu lu sama tulang. Ido. Itu mengerani mah. Tuh. Mati itu. Lunga. Jalan kamu mah. Horas. Iya. Si jalan ke julu nabi, jalan Parisi wala pila piti. Iya matu tu. Coba mana sorpia. Kuasa yang nangis menangis. Dulu-dulu udah di Masaro Kutuani di pasan aku kita udah lagi di Bandung Vision lima nama ngelap Arboga kamu usia joro di buat saya 7 Januari itu Meko 2020 itu mau itu di Jakarta soal kurang lebih yang punya sama 7 Januari pero para muna kaya kurang kaya ito sa mga pinamuhin sa mga hawa
mga kaibutan namin, guru namin. Sa udurang mahita, nang na isentiro ako na.